nṋe nga madzina ndi nṋe muthu na Mbalaki u bva kha tshiimiswa tsha Seed Light Foundation. Nṋe ndi hafhanoni ndi khou ḓa u announcer kana u ḓivhadza vhathu vhoṱhe Venḓa ḽoṱhe none vhoṱhe uri ri khou vha humbela uri vha ḓe nga Business Expo ine ya uri i khou thoma u bva nga dzi 4 u swika nga dzi 7 dza ṅwedzi honoyu une ra khou dzhena khawo wa March. Afho kha hii Business Expo yashu ndi Business Expo ine ya uri ri khou vha ri khou anḓadza vhukoni hoṱhe ho no koniwa nga vhathu vho no tshila na vhuholefhali. Hovho vhukoni hu ḓo vha ho katela vho malungu, zwithu zwoṱhe zwa tshirema, vho maṱafula, zwidulo na zwinzhi zwa zwithu zwine zwa vha uri vhathu a vha ḓivhi, vhathu vhane vha tshila na vhuholefhali vha tshi nga kona u zwi ita kana u zwi create. Mara zwoṱhe zwine na vhone a vhathu zwi vhona a vha ḓe vha ṱanzwe maṱo, hu renga vha ḓo ṱuwa vho renga tshiṅwe na tshiṅwe tshine vhone vha pfha uri muthu ane a tshila na vhuholefhali a nga si kone u tshita. Nṋe ndi khou vha thembisa uri u bva dzi 4 u swika dzi 7 dza March zwoṱhe zwi ḓo vha zwi hone, ri ḓo vha ri khou mangadza shango. Ndaa.